Ner malaken yam ka nas dialen content baro asni bakaling kanwar online TV channel ka jan gwasa me te ka rajmu bi kona ling raje shalat tiang ka shanka walbangwan ka pai diok ron kina dangro di jan dangro wi de diech en walle a shanga jan dangro ka pai diok ron kina dangro wi de jan dangro de diech en ler bana linga ler mutore wich ka South Sudan ngay kono re wich ka South Sudan ka jan gwasame ka Greater Penal State no to court ngwante katen ka court to ka jang ke dinka kumedien akanetin kon tin kwanore kwa ka target ke na kanore dini jan kel ken nortin content charmat kel na kanore shikmen changa jeno chanore re wich ka Nasser kene lungchuk chakanak ke majen chwal ke cluster bomb ke chemical kare ni aldung Uganda mi yos ke kirme yadit bi angajeno nika gwase dan me angut kan korkan ro na tok te ke ne di cha jaga no bunwari bikan me ken bikan ka ba capture me chalat cha Johnson lun cha jak kana kong shorale cha interview e dan e chala da kong shorale cha jeling me la de jen wone une ko cha kem na me nenten kon tin la hale ki jichen bor wune ko wa woy ni jije nan entere we kan Nasser no mo chwab jego no chi tok antama men chi tok tiang mo ko te ko raje lat kono me adobe jikir me yadit che kwang shorale che ja kwan ke che jaga kwar dini jen ka Greater Penal State gwas me ngai jen wo kwang shorale ke jen gwas me ken nuore tinte ka Greater Penal State sikaro den ling ke kwi korin kono chi tok gwate shi nuari ke jichen bor chikan wi yara diu chikan dak ka chikan jerol majur chikan nak anamo shukir mi yadit ka dobe dana gore je ka je ando bo to ka je ko shawolat chu je gor no banwar bakanak shu nuar shu ka shu bok ka cluster bomb ke chemical re which ka Nasser kana lunguchuk chu ne ri chop ka jan dangra wonyam chu kanak god man awawa en lerban kula lade en ram cha kwanya la kwar kwang shora le entam bu kon ko ke kwideme jen tel mi chalar en nakada na cha nang na ka Nasser nakada na cha nang na ka lungshuk ki en kwar nuare me de do de lar ka ta da na sikir mi yadi che decision che kan lat ke je kan jang ko ku kan target nuare tel mi kan lat entam che ben ko jaram na cha ja ko bala kwar ke governor dung malakal ke dung Greater Penal State channel raje me channel jakwen ko gorje en wo biling dupten content kwen ke shorale en wo bala kwar ka Greater Penal State akan kono ni ami jiram jidit gorje en wo jender subscribe ka der notification bell der je twany kan wor online TV channel ko de ngwande kan chamala shuko je gwaza dana pai ka larech man leram ban je choling kel ka dob dande kon linga ja tiang ka wor shikir me yadit kwang shorale jaja kwany la kwar ke governor and bi Greater Penal State bi jarwach ke kwar ndini jen rewe ka Greater Penal kacha kwar ni jemi sudok jaja wuch ka kwar mo general kwang shorale ran kir me yadit ke spele my party la bona spele jena kwadi ni won chit kam ngai kondiale jen ramkel kaspel mayo ka gwase dan meje kor meje tok ngai kon video kon la lada bo mela na jogono jubono mo tele kwariatan jubono mo kanang nat na kan nuare te tenone dio je ngai kon video ne kai chunga kel ka gwase dan ke Dr. Ring Machar gwade chanwer shaka na kaja churodo kula bo watch ke che defect chujien gwade dan shi politic jinaben woka politico stramo ke bonon boten ko tiat kana ka yoga tiat kana ka dob dan de na tiat ka ja ngwazmo chu kongchora le chu chujien pin Dr. Machar ko shuwa ka kuma kirma yadit la kuma jane an kum kirma yadit mele de be jumo ke yoke be mo be widu ba be jumo ke te kono daji kon visit ke je ko bo ko party de tera mo ko party ke me yadit be kana wo che mo ke yo kana be ji use ko do na der ji use ke je
mu ko on lingwa same ko ngai kon dia lat ko ri ne ke jen rundi alte shewo shu man tama so banden kon lat ko ri kon kala da George kum kirma yadit jen char laro kum bna mat jen kum daka ko ne kon der witin ka jang ku kan le use ne nuare ko be kan nuare ken be kan kulanak ci mu togan tama ko ne cha kwan kong chorale ngode take question ma kan nuare ko jen pa ga kan nuare gwa me cha nuare na ka tetin ke cha nuare na ka tede re weekend nasir kan ngode ajaram dan cha no ni jela kwar anyok leda kwar ka a violation of 2018 peace agreement e cha tan ba kam reng ma char kan e kirma yadit so ne mangoda ba amdo dien bu kon right no en no man gola tan lan do bu dana ko nge jagwa same kirma yadit den tama men lada gorno bunware bi ke liu karodian okay ko en mo kwanye wude me kwanje lo be latte me nan lede be je carried out mu we lok be nyoko mu wude kala darar dienten no sianga jene naga chanang na kalung chukan nasir so ngai kondiala ngode be lar jeno mu we te sijje jen bor chama chaka top ajene be negdi bakan dial bakanak ajene be disama men be je carried out ke get up na stage jandan lede wude mu kwarga je alaw be mech baga kap tetka nene kona jinen bor ketet kal mi geken o shede man ko ngai ka je gwana no ala plan dinka ke jang plan eno bukan war bukan kanak mi shaka tel me te tetka dien mo kan nan mana gar tien mo wang kan ka katal me lelke e win mondo dien man war continue ku mo katen kon de la kwar changa tok dien ci kan lep kana kana ne ken na mo ci jaslo deran da charbo kaman dai do de la chadan ti gwadame angum kwain ke general kwang chorale ke jen gwas temaka angum kwain ke kwang chorale ke jen gwas temaka rerik ne titi tana tamata laro deri gujeno kwain ge ku malga ano be great apnal state be normal I don't think so mini charo garpin gwadamo ba chara belat dunu gor chara gore pingo angum kwain ke chorale ke jemo kong chorale ke jen gwasame ka ngai yendi alen go jen chete good time kene kon la nuare re kura chanore chaka nakane kirma yadit ke bom ka general kirma yadit guyene gwano bo wokel ke je ano benetin kon la nuare bo ko convince nyok ka baje lot anyok ngayene no jen jara ke order ke plan misharel ka jang ke din ka government ano be disarmament be je carry out ke great apnal state kelu ka teda guyene no be succeed ka guyene gwano mu wete chaje nok che korje buto kina chicken belu mena char mini ko pin gwasama anyok gwadame angum kwain ke doctor ya gay cook ka je ka jen gwasame doctor ya gay cook ajaram dana la kuer jonglei state jene wun waraba anyok jente ka party kirma yadit kene dangroti great apna state jonglei kan wir diditi tedin wartan ndia chaka kam jangan dia ko kuma jane ka jana ku ka targenu ta ku targenu nuare mene amnen ude shalke general eno yei me sha de nak pan ka je kuma espele ma ji ela kirma yadit me chikan torbiya dangro chikan ko book tetena ga radian igui kenen o to gudo motere torbiya lamo eno ko gudo me baro ka juba ka gwase dan me kap ka je espele mayo ko ntam espele mayo mrai kone ajan liya kano bi ke tek kan dangro tek kirma yadit ko badde espele ai wontam ko jan ajan to wontam mrai kontam mi jin wi yunde state tene jangtan ba kwaran ka yunde state ba ted jana ke ka bon jana January kan ta dane shaga naka je ke 2013 jikan paru ban ngode right now kirm yadit is carrying out bombardment kanwar area naga nware ka janto kane kon la kwar ko nware ko la kwat ko runu nware ka je bu ko ter bu yun nang ne ken tilan nware mun butok so ti bigrik to wan beken kano so many loy ping gwasamo ngum kwain ke regay ko ka jongle state ka je kirm yadit ka ran kier ko jaram dala governor tam ngum kwain ke
wude shal kame kongchorale la quer greater apna state la governor ka ngai ke ma yadi dano chikan go kan the content ka nasir ke wulan ke witen koken chen content charge no gono de jang de kan woj nuare de kan meken de kan ga kep ko I don't think no be yik to gan disam men bateliam di de lo ka ngai yana mi chili ha che chup chumi na liu tan ore de chelong mot ka ruantin ko la lat ka no ruai no muang ni che wo ka to koken kan nak ni nuare bo ka kan nuare bro de nang na korodian men shar men ko pingwa same mabu kon ka ta danan cha wude me cha ja kwan geje chan meno ka spele mayo wa wuje me great apna state dera dung dien dera tet kadien you know wa cha de jien tet kadien dera dung spele mayo man right kon teme spele mayo chetel luang right kon chetel luang teme re wuj ka South Sudan chicken tok dien chicken bilep ko ngai kon dia lo kon de lat korodien so kendi tini lat kon kati ka duptin kontin de kuma South Sudan ke ta dana den wara de korodien yen ke wudu me jaram dan la roy ke secretary dung aspele mayo you know alaken chilodien che jiak you know chilodien che jiak ko ne ken kene ngot ke yen ka anyok sha gwaden cha jakan la great apnal state akan dong de jarwajon ko ten james dok o yaiten mi cha jo de lanu ka ten nyok duno cha kapel cha wala ni james kong shora leten you know chikano na me a violation of revitalized peace agreement cha ta in 2018 anyok panken kan dia spell mayo cha dismantle alon tam right corner ajeno mu teche korja to ko South Sudan ka ba mu dodien ko mele roda wud me shale pok bod balong ala spell maji already chicken spell mayo chicken le respect anymore ko je kwar ken didi aljene kan wukan jarol ye wukan naka jare wicha ka jongle ga terya ga hekok so eneme etet jana lele tet dinka kone kona kapka this time kanware so mi yangu kientin lat ko ina tama a targeting nuaronali bunwar general bugori nakarodian ke bugi nyen karodian ka bunwar civilian ba bugori nyok mun nakar bugori nakarodian ba mu etechin wari kan chara gwa ka do dan bukan char ka je ko dinka using them sianga jore lat ke no bine roi ka 100 of years bine manipulate bine mo ka yo to be ane kun biya naka je and this is what is happening nakanwari ka class bom ka renal Uganda ne telam lar ka ne content kutek nwer ko tet ka dien aw nwer bu ko lon bu ga tek de so me ci tok tiang agency aneno especially my ngode eno me bro da je not yet banata ko kin linga kwide ko kor gwasen be ko quick konta dan le roda ka jentam ko da reng ma cha take house arrest kana luin telam la da changa kel anyok eles we tel ramrit kan chaga dismantle ka juba telam to ko juba cha ka bantam Uganda ne Uganda de Uganda jene tene kelio tele de jaspele mayu meden tele de jaspele tele ran aspele bamme mete kuma kam raj ti dial chaaka dismantle kem yadit den guyen mo che ne de kontelaji ko che kwarken che yen che tel power amani stene che ka jongle state che ka get up na state tel michal power sha kant ni sha ga de lat ena sorry den targa den kan janke dinka chen chaling ka kwarken awo bikan nuare bikan kanak bachi kwar nuare tin kon ke general nuare chi kan ngaja gwana me anu ngula rodamo so na me che jen ka politic na me ethnic cleansing okay o ban nuare ba ka nak kan dial mu ku general ke ren maten che mula rodamo bukulo gwade so janda na gode nywa ye kel tian ka wer kwangchora le jaram nan cha konya la great apana state governor ajala kwarta mum right corner dong by swearing by jalat and wale kerun ko wale chang yan nang ro pa diok ron kin yan nang ro di kon chang nan bay lat ke bat bay lat wale kerun jen ta dan gore de lar ye de lar je ke yena men so chane ngaje no to ko re ka ko ne ko lan wer mo te ci kon tar ci kon gor gwa no de naren gangde ani biata mal bye bye